Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya ram chung hun sang sang COVID-19 chi thar Omicron chu boy puyom takani me ko wangin ngai thatu te film khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le sompret in kar te tiamin midang te po hridan nan lak thenan pui thrinang che mai tom na wa midang nei lo kut le mai ti fai te longai poi mo zelang cheu COVID-19 chung changa thria du ne le kai shoina momo tan rampum huwa helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pako pasari pariat bel pali parukle pakhat bel pasari panga ba ka Mizoram tam pakhat bel pani te bek po thereng ani e tuna chon chanchin thalong e thak chun zamang u Mars ni som thleng o tur Mizoram Legislative Assembly budget session chu vein khan speaker pulal ni len sailo kai shwe nei tan ani Larsap Hari Babu Kamben Patian Shrilenga Wangin Sorkar chon har sana sang tok ma se Sorkar chunga rin na angatlat ti asoi naktu ka Uttar Pradesh Assembly in than tholin ni turin in bosan engkim pai ani to India chon Ukraine le Russia in kar boina so sang zela in biak na manga boina chingfel tu le lamram ve ve te chu in thunun sham turin angen March ni som thleng o tur Mizoram Legislative Assembly budget session chu voin khan speaker pularin lena sailo ka shwe ne ani a ti dan pa nga in voin session tan ni alar sab Dr Hari Babu Kampatian house ma thu soya lar sab tu sei chung alom tu sei na motion chu MNF member pukelal dong len na puluta MNF member tho pularin sang ral te ne thopa naktu ka member ten sei ho zuyang naktu ka session tan ani vele session hunung berle tu session in kar member lui thi te su na ni anga hemhnu hian zona le chana hun man ani anga chumi zowa lar sap thu sei chung changa MNF member pukelal dong len alom thu sei na motion hi soi ho ani ang lar sa Dr Hari Babu Kambambati chuan Shrilenga wangin sarkar chuan harsana sang tok ma se sarkar chung arin na angatlat ti asoi voin se sona thua soina lar sap chuan heng harsana sang te hi sarkar chuan paltlangin amungil chun zom zela be se tlati asoya minwai hnungte atanga achunglam thleng ngong pha ma son na kong zo tura cha in thanzela tur kong dap chu ngai poimo bera ne ni se ati pugambam bate chuan se sonin khom chungin tluang takaro rel ne abe se ti asoya member de chu house zomna keng ko tla tur le mani mo phurna le ti tur le ti lo tur te se thara ra thatak chu tur soi hona nei turin asom ani COVID-19 trilaka invena tura sarkar in kai shuaina asiam te chu ti danglam chhozel ani a voina sarkar chu so siam danin COVID-19 trikai now pai te chu nana benvon bp sang zunthum lungnat na chuap le thin le kal thalo thlok lam na le adang vei an ni lo chuan in kai shuaina ding lai zom chungin mani ina in khung shan theni a COVID-19 nana ve te en kolna hmuna te anom thei bokang nana lang chuak emo harsan na an nei ero chuan rang takin doctor emo medical team emo an hril ngal tur ani hi baka hian rampo ne state pona Mizoram lu tur ta na in ka shwena po ti danglam hret ani ram chung mun dang rualin Aizawl Vein Khan Vegan Sarvatra Pujiati Science Week Festival man ani a Science Week Festival honna hun Mystic Senior Scientific Officer pu samelam soma kai shuaya MZU Vice Chancellor Louis Professor Al Thantluangan Mizoram Science Transhodan ne sulsu tu de chanchin soya he festival a hinzo pa tol cherkut them na neiten an kut chuak an pho chuaka Mizoram Remote Sensing Application Center Mirsek 10 Space Technology le an khol ne te an pho chua ba ka government Mizo High School le atal tinkering laboratory Aizawl te an pho chuak bok ani Vegan Sarvatra Pujiati hi sarkar lai pui noya peng sang Ministry of Culture Vegan Prasar Department of Science and Technology le sarkar lai puya principal scientific advisor te tang ko pa hoi hot ne in India ramin zalen na neya masona rabi ara kumsam serpanga na thereng na pola hun mantrin azadi kamrit mhotsaf noya peng pakhat ani Voin Khan Mizoram State Healthcare Scheme chungchang in shriat na hun Kamalandagara Mizoram State Healthcare Society na buat sai he hun hi CADC Conference Hall Kamalandagara buat sai ni in Mizoram State Healthcare Scheme le Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJY chungchanga mepuiten ham thatna andon theiangte in shilchana hun manani a he huni village council ayo tele yang chakma association ne chakma mahila samiti te antel ani MSCS how to the chuan CADC chunga he scheme noya ham thana om theite ngai tha ani thuan soyap an ngai thallo na te tibo tura he huni bo se ani thu an soyani he scheme in zeglu du te tan February ni somporo katanga May ni somporo thleng hun honani thule
veng chung mi te tan health worker le asha a inzelu thei ani thu tarlan ani a AAY ration card holder tan cheng zani PHS card nei te tan cheng sang khat le nan NFSA card nei te tan cheng sang ni se na nga ya chung khata member zongjong te chu he scheme hian a huam don ani ration card nei lo tan po cheng sang ni in zelu thei ani Mizoram State Healthcare Scheme le ABPMJY hnuai a hian dam lo wanga inen kola cheng noi hnia tanga noi nga thlenga bil theya he scheme hi kumtin ti thar le theni a Mizoram chunga private hospital le sarkar hospital inen kolte tan bil theni a ABPMJY ero hospital ti big neya a bil theya he scheme a hi chuan golden card ne te tan hospital emo common service center a sem chu ani Mizoram pone inen kolte chu medical board in ari far te hena sem chu thei ani boka sarkar na thok MR bill thei te ero chu he scheme hian a huam lo ani Election Commission of India in vote nei lut na le tangkai na chungchang in zirtin atana ro manna siam SVEP core committee chu voin khan lungleya DC pu kolothangan e hovinan thukhoma meeting a hian thalai ten vote thak an ngai poimo theina na awareness campaign ne dan tur te soin ECI in rampum huwa pa in elna abo saitura lungnei district mi pui atam theng ber tel thei dan an ro mana he mi ro man ni pa formin lunglei district a inelna sang bo sai ni se anti ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani naktu ka Uttar Pradesh Assembly in thlan tholin ne turin in bosena pe felne to a jingdar siri tanga tlai daruk theng vote thak ani ang in thlan tholi na hian district pakua si chamnga pakua vote thak ani dona pon to ngin Uttar Pradesh a hian assembly in thlan hi tho sereni tur ni in February ni som atanga March ni sari thlenga o don ani in thlan tholi na hian candidate zaruk somni palian oma voter hi viable chanhila noi som pathum an oma polling station singhi sangli zaruk somni pathum siam ani heti la Uttar Pradesh Assembly in thlan ma bak la omle Manipur in thlan turatan campaign po ngor taka kalpui mek zel ani India chon Russia le Ukraine in kar borok thalo chu in biang na mumal taka chingfel turin angem UN India palai TS Tirumurti chon borok ral mong tak noi in biak na le in siam thazonga malak chu tondin hmana poimo berani ati Russia President Vladimir Putin Donetsk le Luhansk state zalen na apom pui thoni zana apon no UN Security Council in mukhom man mo ko ni a he huna hian India palai chuan rampani in kar borok so sang zel chu angai thu takhle ti soya Ukraine a hian India mi zirlai len thok sing ni chuang no meka heng mi te hruai ho tur hian thei to pin ma lak mek ani bok Border Security Force BSF te chuan voin khan Pakistan ne India in rina heroin KG thuman man heng rui hlo te hi cheng viable se sompanga hu ani a BSF te puang tu soidanin rui hlo an man na hi Bahadar border outpost bula ani a rui hlo nei tu te an tlan bo ani Chanchinthar serti topna na tlang pui March ni som thleng o tur Mizoram Legislative Assembly budget session chu voin khan speaker pulalrin na sailo kai shoya nei tan ani Larsa Hari Babu Kammam Patian Shrilenga Wangin Sarkar chon harsana sang tok ma se Sarkar chong arin na angat tlati asoi naktu ka Uttar Pradesh Assembly in thlan tholina nei turin in bosan engkim pe ani to India chon Ukraine ne Russia in kar buoina so sang zela in biak na manga buoina chingfel turle le lam ram ve te chu in thunun ram turin angen chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani